Serchhip cable network clear tu te in zawain chi bai vek ule CHANCHINTHAR achiar tu arlal than siami India zalen na kumsom sari pangana lom nakal zela voin khan Health and Family Welfare Department Serchhip BUATSAIH CHHINGCHHIP block level health MELA BUATSAIH ani voin khan CHHINGCHHIP community hall azadika amrit mahotsaf lomna kalzel malakna peng pakhatatan Ministry of Health and Family Welfare rahman na angin CHHINGCHHIP community hall Serchhip block level health MELA huai hotani a CHHINGCHHIP le CHHEHVEL khwatitan athlona in entir na hun BUATSAIH ani ahonna khwalian pi na zukumar IAS Serchhip borsap chuan CHHINGCHHIP le CHHEHVEL mi puititana health MELA hlutak BUATSAIH tu te chunga lom thu soin he MELA hlotlin nana thok tu te zong chunga lom thu ashila anin pek na te chu mi puiten an tangkai pui hle don ani ati CHHINGCHHIP le CHHEHVEL mi puite po alom pui thu soin district chunga Dr. Thiam Berberten an khwa nge an kalchil hi lo mang tangkaya amamo apyang ten lo pan nge turin cha bok pi na zuk kumar chuan natna tam tak hi nun kong thiang hlim le felfai tak manga invent thei ani a mi puiten nun phung hrisel le thiang hlim lam kanwar deuh atul hle tin natna te hi ma taka mu chwa chuan enkol dam ol jok thina wangin rang taka damdoin pan thoi na chang sha ta poimo thin hle ani atibok sarkarin mi puite hrisel na atana ma alak na sang le DUHNA ya chung malakna district chunga KHAWPUI te le machop nai vai omek te atar langba ka COVID-19 shipuin min la chim renga mi puiten vaccine lak lama tran lo la a kan him na dan CAB te chataka lo zom zel turina cha bokani a honna in khom hi Dr. Lalzomi CMO Serchhip in kai shwai ani voin health MELA hian in entir mun stall somni pani BUATSAIH ani a honna in khom nei zo in entir hi kalpui ngal ani a mi puiten an hlutle ani he resel na kut pui hi National Health Mission Health and Family Welfare Department Mizoram mai baka Education Department DIPR Women and Child Development Rural Development Sports and Youth Affairs Ayush Food Safety Urban Development and Poverty Elevation UDNPA Art and Culture Department tinen changkopin an BUATSAIH ani a East Lungdar block level health MELA po karle lama BUATSAIH le tura rahman na SIAM ani 18th Inter-District Boxing Championship sangni somni pani khel turin Serchhip District Boxer 10 VAWIINAH AIZAWL an pan 18th Inter-District Boxing Championship sangni somni pani a Serchhip District AIZAWL in nek tura Serchhip District Boxing Association setba in an thlanchwa Serchhip East Lungdar North Van Lai Phai Tenzol CHHINGCHHIP le Chiatlang atanga boxer somthum paruk te chuan voin chopma dar som hian Serchhip Boxing Hall ko ta changin AIZAWL Ramhlun Boxing Hall an pana heng boxer te hi Coach Freddy Lalchan Chwale Manager Puvi Zoram Chanaten an Hawanga Serchhip District IO referee le judge na thokturin Pu Joshi akal tel bokang kum khatchung hian Mizoram Boxing Association hian Mizoram Pumhwa Boxing Championship tumhni abuatsai thina nikum March thla 7th Inter-District Boxing Championship sangni somni pani khela khan AIZAWL Ramhlun Boxing Hall atangin Serchhip District hian champion trophy an ron hon to a nikum sangni somni pakhata Serchhip Boxing Hall Mizoram State Boxing Championship neya champion le in tuna hian an championship trophy him tumin coach te ruain na satakin anin BUATSAIH April ni kwa khan selection nei ani a selection atling te hi Serchhip Boxing Hall an campui ngal char ani 18th Inter-District Boxing Championship sangni somni pani hi April ni somperia ta changa ni somni pani chung hian AIZAWL Ramhlun Boxing Hall khel tur ani a tuna hian district shanga boxer 10 ngor takin anin BUATSAIH mek hlomani Inter-District Kheltura setba te in BUATSAIH na hian BELH to MLA pu laldu ama Serchhip DC P Nazuk Kumar IAS le Serchhip District Sport Committee ten sumle pai chanim takin an puya min phalten boxer te sali artui an le sakreng boka Serchhip DC Peichuan boxing practice lai te amuna kalina en pui hiala 8 Assam Rifles 10 boxer te kalna le hona tur bus an pedon boka an zawai chunga setba chuan thinlung takin lom thuan soiti kan palai an shil Serchhip KHAWPUI le CHHEHVEL KOHHRAN sang ten iswan thina nia athole na ni Easter Sunday HLIM takin an HMANG
Nimin April ni som pasari sang ni somni pani Sunday khan lali swami shing te chandam nana thinarap thak twara thana phumani nuwa athole nani Easter Sunday chu Serchhip KHAWPUI le CHHEHVEL KOHHRAN sang ten ursun le HLIM taka man ania Salvation Army te chuan Sunrise Service mangin Easter Sunday lomnan rimoyan tuma Mizoram Presbyterian KOHHRAN te chuan Easter Sunday choma in khoma thole na ro pui rom bung khat chang khata changa ti thupui manga thu cha ngai thlang ni in chanu in khoma thaule lalpa hutu te chu luka bung somni pali cha somthum paruka changa somli pahni ti thupui manga pathian thu cha ngai thlak le ania zan in pathian biak in khoma ama nge hi alo kal le ang thupwan bung khat chang li chang sari ti thupui mangin pathian thu cha ngai thlak le ani bok KOHHRAN tamzok chuan Easter Sunday pual hian in khom nein thupui thlansa mangin thu cha ngai thlak ania thingpui rainen Easter Sunday hi an mangbok Salvation Army chalai de chuan rimoi manga iswa thole na thu puangin kholai an fangbok ani ni chungin Serchhip district a shikai mi somthum pakhat mu bel anni ni chungin Serchhip district a COVID-19 shikai mi somthum pakhat mu chwa bel le ania CMO office atanga thudandanin inrin ni khan shikai mi somthum mu bel ania hengti hi muncha changin somni pali kholai lung le not van lai phaya mi pani ve baka islungdar le ke chuma pakhat ve mu bel ani bok nimin pathian ni khan islungdara pakhat mu bel le ania hengti nen hian district chunga shikai mu chwa to zong chu mi sing khasang thum zaruk le pathum antling to a injin ni khan shikai dama puan som omin hengte nen hian enkol damza thi mi sing khasang thum zali somnga panga anni to a enkol lai mi za som panga omin nun na chan hi mi somthum pathum an om to ani injin ni khan MZUIO le Serchhip Heritage Society shwai tu te chuan Serchhip kol ritlanga Cultural Heritage Center din na tura na tho dan tur an rel Injin ni khan Mizoram University IO mi pakwale Serchhip Heritage Society shwai tu te chu pu KL chuan vora late in Thanzingi Memorial Home veng chunga Mizoram Cultural Heritage Center din dan tu relin anin mukhoma hein mukhom hi Serchhip Heritage Society Chairman Pularin Chwama Kolni na kai shwai ni Serchhip Koritlanga Heritage Center din na tur hian NEC atangin sum mu ani a agency a Mizoram University manani NEC han tender siam na tur le mamo mashwayatan Mizoram University Engineering Cell nena register kal tlangin chengnoi somem paphot anga na thok tu tur contractor ti fel ani nuwa poisa sanction atanga za somli chu contractor nena pek le ani anga anuwa mamo dan le na tho dan zirzelin za somruk dang hi la pek bel le turani he heritage center hi researcher le khwaljin ten mizo culture hlimthla anzir na mun puyata na ruwa manani a chumi pa chuan khwaljin le thalai te hi theiang turin Children's Park Futsal Grand Restaurant le munwam tak te saktel tum ani bokani thuti sa a chan chho zel theinan kan zawaya chanrwalna apoimo ani ti ishithar leang u Mizoram Police thu chwa a tunna ya ILP diklomi engi mozat mu chwa ani a ILP mang tu tele sponsor tu ten dan zom tur ngai poimo thar turin an ngen bok Mizoram Police chuan April ni som pathum sani somni pani khan press statement ti chwakin tunna ya mun shanga ILP check an nei na namdang mi inner line permit mumal nei lole ILP dan bo chha ngi mozat an mu chwak ti an soya ILP nei tu le sponsor tu te hian ti tu le mo phurna an nei te thataka zom turin an ngen ngal bok ani sponsor chuan namdang non tribal a chorlai chu Mizoram a om chungin anung chang chetlat dana mo apurang annon tho na a mamo na anei to lo chuan a thon hon tur thlengin a buai pui tur ani chu baka DC in hetianga ti tura thu a pekin a ILP chu a ron pekir le tur ani sponsor chuan pass nei tu non tribal a chhor chu a passa a na tho tur in ziak angeya a thokani ti a hrechiang tur ani sponsorship hi in hlan chhon thei ani lawa ILP renew a chul ani po in sponsor ngei office a kalin a renew tur ani sponsor hian ami chhorlai omna a khosak na mun DC in shiat adu hun apiangin a shil thei tur ani ILP nei tu pass holder chu sponsor hnuaya bak midang hnuaya a thok tur ani lo ILP pass chu a thi ma ni saria renew tura thelu ngei tur ani
pass holder chuan a pass chu magistrate emo police officer emo constable duty emo le sarkar na thok DC himi chungchanga mo phurna apek te hne na atul chuan permit emo pass chu mu thei turin ada ring tur ani sponsor emo pass nei tur reng in BEFR Act 1873 1930 asiam that ang emo danding lai dang emo abo chha chuan emo thudik lo wrong information asia tir chuan shem thei ani kanram chunga ILP nei lo le ILP diktok lo manga khosa an om lo na turin Mizoram police chuan kha tokin ILP a check reng dona ILP dan zom lo te chunga dananga malak zel ani tur thu an soibok voin khan TLANGNUAM block up athlona in entir na hun health mela manani a LALROSANGA MP Lok Sabha chuan a hong health mela honin khom hi CPR VCP KHAWPUI pachwawina kai shwaya khwalian pusila LALROSANGA chuan thu soin sarkar lai puin hrisel na chungchang mi puya tam thei ang berin an chhor thei tura rahmanna SIAM hi mitinin zoma health and wellness center omte manchang kai ni se atia natna tam tak chu apun lun ma a mu chwa watani chuan phai dam doin pan ngai lo le na she om lutuk twar lova enkol dam thei ani awangin dam doi thiam te pan thwai apoimo ti soin PUROSANGA chuan natna nei te chu in entir wat thin turin acha ani Dr. LALROSANGA SMO AIZAWL East in Health MELA BUATSAIH ani CHHINCHINTHAR langin keynote address apea sarkar lai pui program Ayushman Bharat India Independence kumsom sari pangana lom nakal zela hrisel na lama mi pui kan thanhar poimo ziate ama thei ang bera in entir na chang shiate health and wellness center chu natna chi sang mu chwana na changkai na te ABPMJAY ka siam poimo na te asoya Dr. Mingthan Moi CMO AIZAWL East in vote of thanks soin he health mela hlotlin na tura CPR khotlang shwai tu VC YML MHEP te in pek na le mi pui te chan rual na lom thu asoya athlona dam lo hne na sem tur dam doi le sum fai thnem tak tum tu Chemist and Juggies Association te chunga te ICDS le School Education Department te baka damlo te entu Dr. Rual te chunga po lom thu asoini Health MELA BUATSAIH nan hian Chief Minister Puzoram Thanga BELH to MLA chuan sum noi khata thoa stall som pasari siam ni in entirna baka health unique ID ABPMJAY enrollment yoga and meditation ICDS MSEX COVID vaccine pek munte siam ani Voin Khan ZPM General Headquarters chuan chungin khom nein mithar lom lu na hunan manga kan mithiamte THINLUNGAH ram siam do na tak alian to hle ani te in LALLIANSAWTA ZPM President chuan asoi Voin Khan ZPM chungin khom le mithar lom lo na hun manani a Professor Lalni Loma HOD Department of Extension Education and Rural Development MZU le Puke Silal nun hetadin thar AIZAWL Congress unit try to hlui te chu LALLIANSAWTA President in ZPM alom lut ani LALLIANSAWTA chuan thu soin kanram le namta na mithiam le ming thatak tak ten ZPM an ron zom hian chanbul fuk tak anein ka shia a kan mithiam te THINLUNGAH ram siam du na tak alen to zia atar lang chiang hle ani ati Professor Lalni Loma chuan ZPM azom chan soin ZPM hi mason na tluan tling sustainable development min nei thei tir tu tur party nia karina wangte retheina ta zoram kai chuak thei tu tur nia karin wangte mipui sarkar dik tak siam thei tur nia karin wangte zirchian na mangin thila kalpui don nia karina wangte party mi lo thliar lova mipui sarkar ani angin chanpui na mamo tu piang a chanpui mai don nia karin wangte azom kani ati chungin khom hi Dr. Kenneth Chongliana Vice President in Akai Shwaya upake lorin siaman hunser amanga General Headquarters right to tele party mi thanem tak an telani khatizong kha CHANCHINTHAR kan ron ti chwa theite ani